alaunay matitirik lang na talaga aping at pasamak na kakastoy iti iri sa Nicolas. Kaya't nga ada kakastoy nga pasamak. Kasi nga po Diyos ala natiliw sigun ti istorya di kiti apo nga aking investiga natiliwan la iti nga nangaramid iti madi ket medyo nalaganan tirik ko ng kumanong nadagsun latata natay nga rot dito nga biktima sa may isa pa yan na aramid iti mati nga pasamak nga hantay nga ekspektaran nga digiti nga lugar ti pag-aaramidan na unag pa iti palayan paraangan pa iti unag ti kinaladan ti palayan ko mga kastoy iti mapasamak iti amin kayat na takakastoy kapya ko malata ti agtalin agad iti maysa nga ili. Kumusta nga minin ti peace and order iti iliting San Nicolas kan nagpaawag kan sapay ti meeting right after iti detoy Apo Mayor? When at dadang road napaspasan naman di kanlabas nga aldaw di pa'y panakapag kung tinesa man nga babae manen yung tekonak manen kasi na po gapo iti panagi sayang kat iti Apo nga pulisya iti obligasyon ka na-apprehend naman dagos iti assailants iti suspect napintas di jay nasaysayaat ko mano mapreventaran tayo di kito yung abangpanan so nga at dada di kito yung pampanan natin tayo mo mangikabil tayo iti programa no mabalin no kasunod pa ng preventar di kito yung abangpanan na paspasama ka mati. Kumusta nga minin ti police visibility base iti obserbasyon niyo Apo Mayor? Okay man I mean napintas di kiti programa ti popolis nayonan ni pengarot tuino mo at dati kayat na buklen nga grupo iso te awagak ti Bantay Bayan iyat adu tayo ti enforcers tayo iti paglintagan ken di kiti mabalin nga mangprebentar kada kiti nga krimen ag-impose tayo i-impose tayo i-implement tayo i-implement tayo ti amin nga paglintagan ti Pilipinas saan laeng nga ti hiling nga San Nicolas saan laeng nga may panggap ti ordinansa ket adda ti i-organize tayo na tinako na kita Bantay Bayan which will also complement another program na at the command center tayo tapno nakamonitor tayo ito amin 24 hours tilang kurang na agad damok matyamin so hantay nga nakabudget we are allocating funds for it kada ti 2026 budget. Ano ti compose na dito Bantay Bayan, sir? Siya sino di kita imang bukel? Multi-sector, multi-agency. These Bantay Bayan officers trained to as traffic enforcers, trained as rescuers, trained as implementers of environmental laws and all other laws. Laan na maipanggap iti traffic and order laan na maipanggap katigay madikat di amin to ti training da tapno handamat nga dati ma-deploy nga awan ti amoda madikat di i-deploy tayo iso na well-trained like multi-purpose dan to sir? Yes amin yung ready kita awan ti business permit na at taklako amin nga may panggap ti kita awan building permit na nagijay amin to. So agnayon kayo ito nga ron, sir? Agnayon kami definitely iti tangtang. Ag-hire kami iti willing na matrain na kakastoy iti pag-posisyon dato. Asap dito, sir? Yes. And as we have also already acquired dato mga CCTV cameras tayo.
madamatay kay agin install ka na dito. Okay. Kadeti Manila North Road, sir. Amin